najvažniju reč u našem odnosima. To je poverenje. Ja imam ogromno poverenje da predsjednika Srbije. Izgradili smo ga 10 puta, smo se susreli u 10 minuta. Zamislite tu čast za predsjednika jedne male zemlje kao što je Srbija, da se 10 puta sastanu 10 godina sa predsjednikom narodne Srbije. Možete li misliti koliko toga sam učio od njega, što sam sve shvatio. Nekada sam se dičio time da znam sve američke države i svi njihove glavne gradove. Rekao sam Ekscelenci danas znam sve kineske provincije i sve njihove. Sam li rekao kako se sve to lagano sigurno menja, koliko pažnje morate da okrećete sve više ka istoku. I hoću da kažem ogromno hvala predsjedniku svim gostoprimstvu koje je ukazao meni, našoj delegaciji, našoj zemlji. Hvala vam na tome što uvek ukazujete respekt za jednu malu zemlju kako je Srbija, što se ne ponašate arogantno onako kako se neke neredno ponašaju u zemljama. I iz toga i mi možemo da naučiti mnogo toga. Hvala vam na prijateljstvu, molim vas da prenesete na najsrdačnije pozdrave predsjedniku sviju. Ja se već nadam i računam da ću ga uskoro ponovo videti, jer uvek čim završimo jedan sastanak, imam 1000 novih stvari koje bih rekao i koje bih želeo da se različite. Ove fotografije, one nisu samo simbol prošlosti i nostalgično posjećanje. Nešto da se dođe do ukoliko ne poznajete svoju prošlost, ukoliko je ne cenite, nećete biti u stanju na dovoljno mudar način sagledate sadašnjost, a još manje da predviđate i da upravljate svojim gradom i svojom zemljom u budućnosti. I svake od tih fotografija uvijek možemo mnogo toga da naučimo i o emocijama, i o poverenju, ali uvijek gledamo u budućnosti. Hvala vam na svemu što ste učinili za Srbiju. Nadam se da smo se mi pokazali kao iskreni, lojalni prijatelji i verujem u čovečnom prijateljstvu naših naroda i naše zemlje.